Yasabo akoba bi mu ache de Badwam TV Badwam so Apostle ni tekutego yedase emre ni adaje ni nkranhye sama ode maye de ruso ne ye kase no ne etodwa mu bi ya wobeti ne adwadifo bi ye wo malatana echire mu se pamo aye pamo wo mu ne de ya amanyosem eta echiri eno ne nsem bia no pay wobeti se Badwam kase wo Facebook /Adom TV extra yedem live wo Go TV channel no 119 DSTV 280 ko YouTube CCA search Adom TV tube ubenya ye ni dwumedi ahodo ye de bai midi afia amankwa tamaklo afia ni de mienti sedensem no etie adwarifo bi ye wo malamata dwane mu wa ya waso mensi no mu kyeresa assembly no ade ato wani mu se won sesa won ne manfiri ho na won hia bia no de ya yaresabia police station fire station na fi watimi atrem ne no mu no adwarifo bi ensema odi tudwa ene yet some be market hospital extension but almost some year meeting last 2 weeks say we had number say omba be ye fi ha no almost some be my baby atena last week by almost some year meeting ye ko meeting a ye see ye ba be 2 year fi ha na omba be ye hospital extension no my police station no my fire service no mo nye negotiate bibia omo my baby say nko park ye niama ye ntumi nko baby because munim everybody knows said this time in Ghana no a man is the contributing factor of welfare of fear na sa o park ye ni akwa yemfa ye niama nko sihi yanko tena hi wo dimi ko sha dan echi na me tena 2 days me aton automatically wapam me inti ye catch him ye ni baby akọ and Malata market is not meant for market extension ye market kakra say ma hospital a market from by Yusu hospital no na sika because of their selfish interest inti Oma ba som be bubu omba ye fi ha wota hye bia na turuka abaka afawo ewo ni meke na me onu pa ni jegbese ase na english abolai mini nye tashi nye fio shaka won ya ka won ya se date kro mo de amayen enu 2 weeks me ya choba me bada secondary school ye wo kunu no mo nso ekunu no ne de ande ya standby me ba ne kura de nya ne papa o ono hwe no SS3 me da ne ma hwe no enkola keto mu wo school se me ya choba aduane ne me no awia me fa nko he ehe na me no ano me da ne ma ton me wa ha na nkrofo bi ba say yen sorry free baby e ton ade no na mbo so am say papa me sorry free ha me ko he papa me pa chaw me di nyankopon pa chaw me sa o mampani mahama say onti nani no ahwe TV so enti sa asama ye kan se bedru nani mu a ana obi na betia omo na mane no kan chense me kuna wu mi okuna fo mi kita nkwara miensa sabi oba ko honfa no me ba na malata ha no obi ma me bode na me ton a kakra be ba so na me nkwara nde atoduane adi no ma ye kakra ne ama me bi me nua no maboa me na matua me danka me nya ba bi nampo dan rase otumi ha kakra me tenso musu mutumi de na me nkodi masem nyina ne sei umi antu aba na nimu sei they say any baby akọ so akasi etu ami kura me gya me be hwa ketekete me ton kwadu na me de ahwa akola no akora so patamu ha no oda entwaso na yon consent for fromo na aguna Federal Magistrate Court ya his worship Victor Kusiti Adwam no ene eye sweepsbu hasuku for mienu wode mo ato fiase ana suppose for kokomo se womra na yentwansem ni die no eso womo ne obrachere senior technical school for eye interschool sa wi akire ebototo no ne ade ba mu ntino nkodam 2 weeks womra na nsam no yentwaso se manhwe dia nanka mekese manhwe na mehwe ne de eye mam yem hyem because enya dia utu nan de wo bi se ya ubetumi nya no se falaye die tibia de because it was asotwene de ubetumi odi amon na mbom roman na mebla oko for 2 weeks ne de mesre pecho because I did it afrade na dwen say office dia oye nka ne sunsusanso no enwie ni sa na senia akwakọ wie ni sa ne de mesre judge no nanka ide won betuma ye bibia afa ho a nanka wetum aya afa ho e di mesre no won so hu yan bobo because ona nifa na ya no wumi nkan me fan say this year or chro nanka yetum ehu say ebi ebekwe ya na se enkoye
na sei na abano I my family ni ya be megu because afa command next what the paper mpo kotua no ho ana say bia na oba next obetwe kra na dwen no e wode a ebeye nti wasansem hunu ye suku mofra yi edie nti no osofo abede akire ya wo hwe enwumasua so ora na Dr. Clement Park say enedi enso so biem se school ni obeye niema bia ensem fata obro teacher ni wo se school niema eye niema bia enhwenia eho so twen no wo National Teaching Council Ghana Teacher Prize eye sponsor appreciation jumedia say enodin semi etudwa awofo omuntu omomanofo na yama a police for to me say school akwara bi eye de ensem fata wa bu teacher ni anase wo ma akọ sports wo ma akọ na se echiwa anya wo school kọ no nkwa na esu betwa ba wo bekọ akodam nti ma wo fo no entu omonkwara no fo ma enkwara no so entu omonho fo sa bebi edu ide won disanya mransam wei emfa wo ho nye dan endi ti yama achohwerefo no tumi a wose omutumi ede twe enkwara na so eno ntimpo ena yesan de PTAs aba se omo meboa na yenkwara na omo school no womo ni achohwerefo no entoato adwen se de be ya enkwara no ebetumi esua ade ewa sumdwe mu but enkwara ketua na omo ayese womo ndoso nso de bia omo ha adwen no let me warn them. This is not the time. If you misconduct yourself, if you engage in criminality, if you engage in acts of lawlessness, you will be sanctioned and you will face the full rigors of the law. And we have the full support of President John Dramani Mahama. Meka say abemu awonye mfiedu no eba ko Kwadwo Michael ene yakohuna mu se eda Galamsey site bi eho wo Tweapease wasantemantam na adehye wo kro no mu susu se we de nye mu owram kakra ensem odi tudwa eni enra nyimre na awfo mi nu ba mu nchense omoba be ma fiti Sunday no omo hu no ti endo nyimre no ma yesi dawru so information center ema omo nanso ye ade chien na me tu kwant me ma committee fo ni awfo no ko obuase police station korea report se abofra ni hu no nti se mi wo meeting ase na mo frem se omugusu hwe no mabon se oda amena bi mu wo kuro ja ba bia waye nya media ya no kra police for aba police for gina hana omohwe yi emu no efiri amena nim yebe timamufo a wokrobia mu so eni nkomo binyani akula na wo binyani mponye nche ya da no pa akula ya soli so okoto aduani 3 days nie ye hu akula no afa bi ye nkochini a ya sa akula da nsuom menti ase de biala da asase da ha no eye nkofo dia na so nkofo dia no odukro ene mpanfo ma akwan a obi antuma ya djuma ha enti ensase wura fo na ma akwan so ma ya de ne wa ha to mba ya ne yanso ye tin se omba ya kura meka adwuma na mo ye no ha no taka ya pese omo si amu na hina efiri ho ni ya ka obi antuma si amata nsu ho na sisi a me adwuma bi na ma do ne yam se ampanso sa de na mo ya no ha no ebetumi ade awie na ba ese wo pa agba na wuri die menti ase de biara da so ba kwa na otu kwa no so ko de pa so ma ko de yere so an kwa so de kwa na oba wu pa na ko be de na won ma be ko afumantamu na posifo nso ehwehwe Adom Yusuf efisa wakanipa ko bi a yache won mu a yesusu se akodi ahodo ehwe won ho Adom Yusuf asese ano police for ehwehwe no wadwane a yehwehwe no sa eniema we nyina yebobo din etuo ni abeba ne niema ekeka ho no omo kwaji free tachima
anom kofa free Techima a ɛwɔ Bunu East region na sisi yeguso a yeye hwehwem na yahye apomuden sɛ yɛbɛbɔ mmɔden akye Mohammed Adinam Yusuf no na ɔno nso wabe de dinako gina asɛmdibia Wafa sakonya nso edito eni Ghana manfo no nyina ntitiri eno manfo no mo afomantem no mo se aposifo sinkete pass senhyehyia wodo de begu akwamu se ne ebe nei ebetumi abo na titiri ama wo mambo nsem so etumi ejane naso ahafo regional police epese eka manfo nyina titru wona wo ahafo ha se ebobo modia na ya dwuma din a yeye no ebeshem kina na ya hwɛ sɛ ahafo ha asomdwe mapa na afi nso ɛwɔ ha asomdwe mapa ɛne pɛpɛyɛ aba ha sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena asomdwe mu ne ɛtɔ so biom yɛbɛtotɔ asɛ amanfoɔ sɛ bibia wɔ information ana asɛm biara yɛbɛtumi aboa police ɛwɔ sɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtu bɔne ase a ma ɔntwentwɛn ne nase yɛbɛkɔ so na yɛgyina bambɔfo nkɔmmɔdie no so dia Ghana Police Service sɛ nei electoral area bia ɛwɔ ayɛwɔ so east abato mpɛsia no so no yɛhwɛ ne mu sɛ abato a yɛkɔto bia mu ayi mmarahyɛ badwani ɛfoforɔ no officers bɛ 80 wɔn ɛde wɔn bɛkɔ hɔ no mu sɛ yɛbɛtumi aboa mabambɔ mu ɛden akɔso Papa he is providing enough security. Every electoral area will have about 80 people, police officers, to protect everyone. And to go beyond out and come and vote freely. God bless everyone. Thank you. Adom News in Central Fonso ne omanfo ewo empatemo edi nkomo edi afa niema wo mo hwe nim free mrahye bejani a wo mbeyi ne wo san patemo Nima ensesa nimpa obetuma sanima no na ya baba jamalo no sa papa no on no obetuma sanima but anya papa no obiant mi sanima tisa baba jamalo iti wa base oba beji enko e no no so sorry wonima asori wonima no ne na danfo ne babra eti na danfo na so abegina nima e no no ja nima no kokwetia iti ane o se nima sinki e no sa ba so obeji nima I abandon all my yeah, Sauti yeah, no. Obayama na efe. Omo ba no vote time so no mo man go votika. Etika so na yepe. Yepe development e wo ha se na yepe. Enye sika no. We oba no sika. Sika no mo chicha man nkofo no. Enye sika na yepe development. Candidate a womanfo ekoto no so aba eye Baba Jamal Emma NDC amanyoko no ene Baba Ali Yusuf ma New Patriotic Party MPP amanyoko no womunso ogidi pa se abato no ombedi nkonim. If you check in the last election 2024, NDC has never won the Domiko Abenya seat. They've been losing that seat with over 20,000 votes, but in the last election they won. So every election has its own dynamics. The dynamics in this election is quite different, and we are going to capitalize on what is happening on the ground and win the seat for the first time for MPP. The atmosphere here clearly shows who respond to local issues, who resonate well with the local people is very clear, and the local people in Ayawasu East are going to vote for their own. In Nima alone, as we talk now, Nkai Magana comments, I am giving interview loans. Nkai Magana health. Go to the Nima clinic. I built a shed, 2 sheds to keep people peace. So what I am saying, neighbor, we are by Zamu Faraba. We have measured it, I have done the research to deal with drugs, to deal with education, to deal with skill training. We have it, and that's why I have that document. Adom TV Badwam kase na guso ehwe na mpanifo a Ghana Cocoa Board na nei oni akuafo bi akohia wo se hwi osomansi mu o West North Mountain mu ititiro pa ne old ade emra na ebo no ayate so no ono odi ho nkomo na nkasa nim why na yeti nizika so na ni beti so atiase but nchiremu ne baaye no akuafo na ayedai atiase ene akuafo ko bebre akasa se amanyofo no a ede omo ho hihye mu no omo ntwe omo ho nyedai
emfiri mu because omonte ne omokwiafo no fam no omonye dai enti ase nti omunya kokobod na kokobod enye dai empep musibre emfa ma omo na eye arehyimu anankranhye sem a ye kanene se so hwe nhyehyeye a aban ne kokobod e de agu akwan mu a ena meka no mon sentrofo yi wanwe ya ode wo cameras no ne ade ne o microphone beto ho na why dey why kokokua because anon kwa na adwumu a enidaso ye dey ewom eho ena yeni ekuafo bi nso etwetwe enkomo wonmo kyerese wo wogidi pawo aban yi mu ne titiri ewo ensakra wodo a wode eba wonmo enam akoni sonso edeto aban yi enimu senhyehye wodo wonmo mfa engu akwan mu se ne be wonso asetena mu nsem betimi akonkan titiri eni a wonbo wonmo ehwan so se de obeye bia wanyama ne ye kama nanso de enso ye benya no ye de ye bibia ayeye na wa ba no wo aye akuafo se akuafo ye ho omobo se wo benye sika a wo be kodwom wutimi nya dufodi ade ento se akuafo ye ho kire ye enti ye se wo mo aye na ye nso ye tan na chi bibia mu a ye tan na chi awio anadwo wo fre ye nya ye beba no ye danase na se ma wo be kan ye sum Chichimu na wodi aba ya sumu pa ekwa yeti ye ayi ti radio TV so nyina ye world market price no ekofom party we enye politics ya kuafo de mi Ebakoso ye gina kokko akuafo nsem ne mu na wasante achem ene bosomefre hofo de omu gina no omu gina sa banati kokko ne so de nyame ne mu ne entwe ye ema wo yehunu se NDC aban ba ban mu a omekuafo esofa oma yehunu amane na ya ne yempese ye beka akakanse bi ni akase ye de ye tribal politics enu nti na kuafo kase se wono de oni hwe ma ye ne a de obeto so no onfa ya de ma ye eni me haye papa kokko na ya tete so ne de ye bobla bokọ ye ni mo ewiase ye wo ye mobla bonko ye chi ye bobla bokọ ye ni papa na ma ya blabo nyina koyechi se kumuni padodo enti papa ma ya di nyankopon de pawcho se fa ye sika bla ya ka fi adwuma ye ni etusa ene fa mi sisi kwa mitimi nante ma ya adwuma ma ponche ne kwa dun so gumanu mu dami to ponche ne guni se na wa dun so gumanu mu se ni nyina ya fi adwuma na ise de nyina ni se wo de ye sebe etu nkwa twede ye twere abanu wo se wo ma ye ko no ma ba ya bodada na ma ye wo de man ya bobeto ye yam Empenti so bia kuafo ye empenti so se ye kua na ebeti ekoko so because obi abobra oboko na nim omobla mana chi se de ekwaso de ye pa o cha odwa ma ye srewa se masika no ena de da aban no empese obeto kuku no se ne ebeboa ye ndia ya ne ye gai asa akọ ye Galamsey ni ifise se wa moan ama ye kuku no bo na ansa akọ de ekọ na ade a ene ye de gai na ko Enwechi ena emrahye bedwani de momfo wo ofanse ayire bi kodjo ponkroma a momfo so to nsa erefere man bi pi wonwumedie yi ase ebra wo kasa wono nso ade nsem ahudu bi sei ena tudwa kwakafo ni sisi wase ena omuga to nsa frɛ NPC ade wase se omupese omukyerɛ omase bi na omukɔmprase bi dwuma etimi ati no kuma no yɛsɛ kwani ko nsma se yɛbɛka na yɛbɛti yɛbɛba bɛti a ofi Adom ampani ba prase bi dwuma ɛde bɛwa yɛpani na ɔmo so abo ampani asante nti ɔsɛ mpanimfoɔ no so ɔmo si ba fam no mbɛte asɛm no ebi na yɛn abɔ ɔman ho ba sɛ se bi afia na mfie mienu kura kwa o masem ne yenya nto ho ebekọ so akọkọden wo din mu yenye no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan ya no pay wadaroma yedisi yedase omre no wadaji